ekigambo mwebembezi nekintu ekishemerere kuba nkitebwamu ona position y'omwebembezi abantu nibakutamu obwesige nibakutamu ona nekitinisa abo kuba nibareba ebyo lyonogera ki nobakorera eki kizira obwanyuma y'omuhendo gwabo bokwenda kwesimbaho ahabwebembezi kurengesereza nangwa na katemba okurenga omwaka ogwo abantu 2011 nibo bihire empapura wagerageranisa nabo omwaka gw'2021 aho abantu 81 nibo bahire empapura kandi ahari abo 11 bonka nibo bayesimbire aba bine bitekateko bitari umwe na bimwe hanga bari kugira ngo nibyo birize kusya ihanga habuhanguzi kindese kuba president nzize kuteka ko mukono kugwanga Uganda mu bintu bingi nenga tugenda sokera kutamu limit olw'ensonga nti abakulembeze okulwenyo ku ntebe kitufukidde ekizibu. I'm not joking by the way. I'm serious. I'm coming for president of Uganda 2026 ketonye kagwake. Wano tebagabaawo mmere kye kisooka munsi muno wetegekeranga kikomano kyane kyakirinamu bakwali mbadde mu bakulu nga bali mu kusunsula ngamba wayi sijja kirira nnyo wali ebibira byali bingi wano mu ggwanga ng'abantu buli omu ayanguyibwa ogenda mu ttale n'alwana olutalo n'akola ki ebibira ebyo byawambibwa era ne bisaayibwa ne biggwawo essaawa zino ebibira bye tulina nzize mbibalage nviiriddeyo ekisolo gyembeera nzaalibwa Rwanda district kandi ndi omu kubaze okuyimirira ku bwa president wa Republic of Uganda mwaka gwa 2026 nine ensonga nganza omuntu ezinzijeyo okwesembawo ku bukulembeze bw'eggwanga ensonga ezezimu omuli obuli bw'enguzi obusosa mu Uganda yensonga lwaki nganze nvuddeyo nsobola okukiikirira abana Uganda ensonga ezimu kuzindese waneeno abaana ab'emyaka gyange basusse okufuna embuto ng'abasajja ababeera babakozesezza tebavunaanibwa ne babeera bavunaaniddwa omwana ye asigala afunidde olubuto abaana tebafuna ne bwabeera asiyewaddeyo lukuze tasobola kulukuza bwanyuma y'okuya empapula nibo basigaza okulonda emikono y'abantu 10 omu disitulikiti 98 kwetooloola ihanga ekiri kwebuzibwa ngu abo boona bayihira empapula z'okwesimbaho kuhayahanira entebe y'obwa pulezidenti ne baza kuzigaruza ningashi nikiza kuba nke kukyabiire omu kalulu k'omwaka gw'2021 bo abari kwetegereza enshonga z'ebyobutegeki omu ihanga nibashoborera ngu obwebembezi bw'ihanga buhindukire ekyokuzaanisa obukulembeze bw'omu Uganda have been turned into comedians mbwenu eno okine mu seriousness ngwakine mu seriousness nabwo ekyo n'abantu bona nibakire twena tubasa kuzayo tukyekore kutorotoro omuntu nakibona rokamutorotora Kampala road naroka mwiha kuri mu cyaro atakarebaga mushana akija kwekimba bwa president abo kuba ayino bugabe kwekimba bwa president nyangwe tukakigwa ekiragire cyo turi kukiterezamu cyaza kututera hansi Honorable Miriam Matembe omuhango mbyobutegeki nagira ngu ebyo bwebembezi hati bikahinduka omurumo abantu bingi nibateekateeka ngu bayesimbaho obundi bakatunga karimo mbwenu nyonyenda kugambira ngo mu Uganda ebi byo kureba tinkwendo bitandikya akwa president kunka nabyo na member of parliament nakibyona hate kikuvuga abantu kuzombwebembezi tikine kakwate no kukorera abantu ebirungi ebyo rukwenda ngo batunge okuzombwebembezi hate nkimanyisa nyonanye nzeyo nkeye kinkwihayo twaga kinyonyola nti okufuna empapula okujjayo empapula kitegeeza nti weggwanyiza oba olina ekyetaago ekyokwesimba okubwa president omuntu ajja kufuuka candidate ng'amaze okuyita mu mitendera gyonna egiri mu mateeka nga bamaze okukomyawo empapula ezo ze batutte nga bamaze okuleeta emikono 10 okuva mu district 98 mu ggwanga lyonna abantu bajangwa ekizibu kyonna nikirugaho amateeka g'ihanga agari kuhindahinduka buri kiire n'ekindi kangambire president Museveni ebyo ebintu nyoni ngumani mbulaminga rero banyeta omuntu mubi itwa bakozire constitution tukaba tuteireho age limit wisdom itwa bakozire constitution
no mu kwetegereza president wihanga ikikumanyisa tukaba tutereho limit tinkwishko bazirka below 30. I think it was above 35. Tinkwishkaje konka twazayo nyoni mangu tukagitaho ngo kuza kwetsimba bwa president toshemeyo kuborya hansi y'emyaka ningereke eri 35 wahurira abwo mu rwa president okunda obutegeki munonga kubagire kwiyaho age limit ba youth kuba questioninga yagira ata ati mwene byabereye byo kwenda kwa attracting aba youth ngo bamuho bururu ati byabereye byo ati abwenshi ntutaho age limit ni nyirango kiragero tukakikora kubi abo kuba hati abantu nkaru 10 babasa kwija betsimba bwa president hashimwe kuba hakakiko akakuvetinga hashimwe kuba hariho ibigenderwa ibiri kukira ibyo hati ibyo kucenjura abantu uko umuntu kuza kwata steering yihanga hashimwe kuba atari inexperience hashimwe kuba ine myaka hashimwe kuba ine amaka ashimwe kuba inubuvunanizo abantu benda habeho amateka hamwe no bushonshoroke hakwesimba hantebe yihanga nibagira ngo habatagizire cyakorwa ekitinisa cyihanga kiri mu kabi bino kutaho ubu kwa kurzonarshi ubushonshoroke ubu kure umuntu waza kwetsimba hantebe ya president yaba ine ebisanuzo yaba ine amaka aine ashomire aini ikirari kirungi ibyakorira ihanga umuringo nubwo kumwe abantu bajangwa akakiko kabyo bururu gateko sente zirakore nko musingo ahariyo gowe na uraze kuyaha impapura zo kwesimbaho ahabwa president kucendeza amuhendo gw'abantu abarukwenda kwesimba ahabwa president nanye nkateka tekengwe sente bazidepositingeyo batakayireyo impapura hata ababukurana bajyango basuffocatingire abantu babatumirwa position avuga ko abasuffocating ngo mwene arimo abanji batakuzo mu kibine kindi abanje nanakuja nka independent towe ngwaho haru akazana ngwene hati okuba member wa parliament tukukikumanyisa abantu kuba kukireba abo kuba abo kuba kikacubwa busha anybody obano mugezi obayine cyakubasa obanaki agire kinazayo nabwe cyo position zezo tuzakira mu kitinisa cyona nicyo kimwe na position ege yaki ya president abantu bajyanwe no muringo go mwebembezi wihanga kutwariza abantu nagogongire hakusisikara kwihanga ngene na muzeyi kuyagiza ati nyomureke ba fishermen na ba fisher women banje babe ba minister cyamanyisa ngo kuba minister is nothing. Anybody as long as one umanyoha nugamba no gumanyoha nubaki nuba minister ngene birigiye hose rore byakanabwa president nyonye ndakugambira ngwe aba bantu abo kurenu behaye impapura ikigambo bwa president tubakikine mwene value termu because president actually reducing it to nothing. Abantu barukwingana 210 no bahire impapura zo kuzo mu bantu kwesimbaho akwayahanira entebe yo bwa president bwihanga okugariza impapura zo kweyandikisa bwa president ni kuza kutandika ebiro 22 okusiya 23 byo kwezoku akitebe cye kitongere cye byo bururu gasha kwa Ronald Ngabirana abanyambara manu western abagambo rimi rwanje ensi mwagireba tumwimuka mukata mwensi yanyu kitindisa mukajirudiminga mukarga kugurwa nko bunyobwa mukarga koko zo mukaya washitama izo bariyo kutera karurweja wakatera watero kwenda kutero kubangwa ashikire batakwereka nyoba batakwere sente nari bazi kwere zirye urya yete isabwanye